Kwaba adiba Emadek TV so ene nkabwa yensa aka ekire se eye WAEC ede nsimbi aba montene concerning WASSCE exams na ekoso na eye SS4 exams ya omotwire na yenyane ntie se papers no bibre na eliki ema impo physics ene one of the business courses no omotwemu a chese wanhwa ye besan so atwe ne bi mo 11th October. Na we na adianche WAEC edi some schools bidi aba beton na schools makomako be du ba kwa chese omo pa chese oba ne Ghana ha sei pa dia se wo na oba abon kese ye mpo na adu ko se school ne dia ene o de opamane na wondidi no onsori da bia so exams ne beba na obetwa utum se school we dia ye ka apo pa emu kese ne pa no se schools yi ena edimu akotene schools na omode wo mu ba abontene bi ene Ejusu Senior High Technical School ena awana afio deji pa Senior High School afenso Tepa Senior High enya asem keto afenso Yeji Senior High Technical School na just Yeji Senior High Technical School so etu apoyi pa enya asem keto King David College Sumenya eno so wo Sumenya afenso Ideal College ewo Sunyane na just Ideal College ewo Sunyane de apono esi wo mu fitiri Christ the King Senior High School wo so ye kire se esi wo mu fitiri enya asem ketwa Modern Senior High pon wo so chese ye tu apod se ne ya so nyina esisi no afenso Modern Senior High School eno so wo Kintampo na chese nya asem ketwa Modern Senior High no say wo mu branch biom sans wo Kintampo na chese apono esi wo mu na so Oyoko Methodist Senior High School ewo mu se ya so reading na da so de na so eba na podia ne nya asem ketwa afenso Klo Agogo Senior High School na chese say schools we schools a edu ba ko a chese eba ne Ghana high say dia ene senior high schools a etwa omaga na mu ehia no wo mu ene tu apoyi pa wo mu ni abeda montre enti ene adofo yatini say dia na chese yate asem de ubia oba abon woni ma de no o de ubetumi de na akọ na ade no koduru won so a WAEC so be kire wo say akwara no twere exams ni wi a wo mo na ebe market na enkai boy wo ho na ye di abremu no jedamase